Wayqipanaykuna waqmanta tupayunchis may sumaq taytaysmanta entonces mañarkusunchis kay sumaq santa qillqanta qhawarinanchispaq. Mañarkusunchis taytaysmanta ancha munasqa sumaq taytayku sutiyki taytayu paychasqa kachun may sumaq hatun sutiyki manchakuna atiniyuqmanta mas atinin Diosniku kamaqniku hatun umalliq hampiqmanta mas hampiq tukuy imimana atiq taytayu paychasqa kachun saminchasqa sutiyki wiñaypaq anchata punin taytay agradeciykiku kan taytay tariwankiku taripawankiku taytay ñawsa purishaqtiyku qhawarichiwankiku wañusqa kaqshaqtiyku sayrichiwankiku chinkasqa kashaqtiyku taripamankiku tariwankiku taytay gracias tutapi kasharayku kunanqa p'unchaypi puriyku gracias taytay bendicique waykikunata chayata mañarkuyku ancha munakuq santo Jesucristo qullanayki sutinpi amén taytay amén kunanta qhawarisunchis wayqipanaykuna kay Apocalipsis ishkay t'aqayninpi chayta qhawarisunchis wayqipanaykuna esqon ch'ikunmanta chunka ch'ikunman qhawarisunchis wayqipanaykuna ya Apocalipsis ishkay t'aqayta esqon ch'ikunta Esmirna llaqtapi iglesiaman qillqasqa Esmirna llaqtapi iglesiaman qillqasqa Esmirna llaqtapi iglesiaq angelninman qillqay ñawpaq kaqmi qhipakaqmi wañusqanmanta kawsarimuqmi kay hinata nin pin pay karan wayqipanaykuna pay karan Jesucristo yayanchis Jesucristo yayanchis kayta rimashan siempre ángel nin ángel parlan kayta nin Jesucristo yayanchis kashan Génesis manta pacha hasta Apocalipsis qallarimanta hasta tukukuy Jesucristo yayanchis kashan kay llaqtanwan kashan pitaq Abrahamman Sarawan parlaran wawayuq kanankupaq Jesucristo yayanchis pitaq hamuran wayqipanaykuna Jesucristo yayanchis haqaytuta Jacobwan maqanakun rik ángel tutantin maqanaku hasta illarinan-kama pitaq paywan maqanakuran Jesucristo yayanchis Jesucristoqa siempre puriyushan haqay unuriki rumimanta t'uhamuran Israel Egiptomanta lluqsimushaqtin pitaq chay rumi karan Jesucristo yayanchis Jesucristo yayanchisqa kay llaqtantaqa acompañashan Génesis manta tukukuykama hinaspa kaypi nin ñuqan yachani sasachakuykunapi ñak'arisqaykita waqcha kasqaykitapas ichaqa qhapaqmi kashanki yachallanitaqmi mana judío runa kashaspa judío runaq kayku nispa ñak'asqasuykichistapas chaykunaqa Satanaspa huñukuy q'aqanmi kanku ñak'arinaykimantaqa ama manchakuychu saqran wakinnikichista karcelman churachisunkichis probasqa kanaykichispaq hinaspan chunka p'unchayta ñak'arinkichis qanqa hunt'aqllapuni kay wañunayki kaqtinpas ñuqataq wiñay kawsay coronata qusqayki nispa qhawarisunchis kunan kayta may sumaqta wayqipanaykuna kasi kashan kay qanchis mensaje qanchis iglesia rik yuwashanki mana qanchis iglesia ishkay sapanka iglesiaman parlashan pero kashanmi nuqaq contray qampaq siempre te parlashan pero tengo contra ti una cosa pero tengo contra ti
Pero kay Esmirnawan, Filadelfiawan, mana chayta ninchu. Mana taytanchis ninchu, pero tengo contra ti. Ni Esmirnaman, ni Iglesia Filadelfia nesqaman wayqapanaykuna. Y maraiko, mira, Esmirna. Imataq karan Esmirna, maytaq karan Esmirna, imayna karan Esmirna. Esmirna karan llaqta, munay sumaq qhapaq llaqta. Pero problema karan chay llaqtapi. Problema karan. Karan centro obligatorio nesqa de culto al emperador. Emperador mamin Esmirnapi culto tarawakunan karan obligatoriamente. Uyaringuiña chay palabra obligatorio nesqata. Pastor obligayushawanko sábado tapurinaypa. Pastor reunión obligayushawanko. Pastor sábado ta obligayushawanko fainaman purinaypa. Pastor Kay Esmirnan wayqipanaykuna karan centro obligatorio nesqa culturuanapaq emperadorman. Si mana cultuta ruankumanchu karan chayqa, mana carcellamanchu enfrentakuranku. Wañuyman enfrentakuranku. Mira. Cristianokuna acusasqa karanku Esmirna llaqtapi. Ima acusacionkunata paykuna chaskiranku. Primero, canibalismo neranku. Imataq canibalismori. Runa aychamikuy. Porque tumpasqa karanku paykunaqa kay t'antatan ninku, Dios Jesús aychanmi, minutan ninku, Jesús yawarninmi, charayku paykuna canibalismo. Mira cómo tergiversó el enemigo. Y minatan tergiversan kay Satanás taytan Dios yachachikuyninkunata. Chaymanta acusasqa karanku, imanisumami kunan kay poligamia ninkochu, ima ninkochu. Porque paykuna ninakuranku imanespa, hermano, hermana nespa. Hermana, hermano nespa napanawkuranku. Chayrayku paykuna acusasqa karanku chaymanta. Porque paykuna kumuntan purinku, kumuntan purikunku nespa acusachikuranku. Chaymanta acusasqa karanku rebeldes, desobedientes nespa. Porque manan kay emperador ta alabanguchu paykunaqa. Dios invisible, picha, may picha Dios chaytan paykunaqa adoranku nespa neranku. Rebelde, desobedientes. Chaymanta acusas karayankutaq kay incendiarios. Paykunaqa kanaytan yachachikunku. Tukuy pachapis kay kanasqa kanqaku yapanku nespa chaymanta acusas kallarankuta. Mira. La fidelidad. Kay Esmirna runakuna wayqipanaykuna karanku fiel. Fiel. ¿En qué sentido? Kunan nuqanchis tranquilo tianchis. Predicashanchis, purishanchis, haikunchis. Mira, parlantichaykipian puri kallita predicamos y manisunkipachu. Tranquilo kayta pasanku, haqayta pasanku, purinku, haikunku. Pero haqay tiempo chayta ruwawaq karan. Ya carcelman de frente aparasunkiku. Fidelidad. Kaypinin taytanchispa qillqan ñuqan yachani, ñuqan riqsini, yo conozco. ¡Qué maravilla! Ñuqa riqsini, ñuqa yo te conozco. No sé si alguna vez uyarinki kayta kan. No, yo puedo poner mi mano al fuego por esa persona. No sé si alguna vez hubiera escuchado.
No. Paypaqa mana paypaqa mana riqsinichu paytaqa. Manan makita paypaqa makita ninaman churayuymanchu. Riqsinki oqrunata kan makiykita ninaman churayuwaq legalta. ¿Hay o no hay? Sí hay, claro. Kanmi runakuna wayqipanaykuna santos, fieles. Kanmi wayqipanaykuna ama puninichu kanqa. Becha, llapanchismi huchasapa kanchis, llapanchismi, ay, tayta yachan problema ita chayregno kainata purini, hakainata purini. Nishan Santa Kelka, hubo en la tierra de Uz un varón perfecto y recto, karanmi hakay, Uz llaqtapi ojkare, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, y lo que más me gusta, ¿sabes cuál es, hermanos? Jopta imaymana prueba hapen, imaymana wakay paita hapen, imaymana desgracia. Y naspa paita itajmanta kijarokun. Kijarokuspa, ¿sabes? Imanin, ahinata parlan pay. Tai. Dios nillay, niway. Iman huchay taytay niway. Mayqin trabajador nimanmi mana pagaranichu. Mayqin runatan dañota ruwarurani. Pitan q'utururani. Pitan yuyarukurani. Mayqin runaqtan imatapas uqariruyman karan hina mana pagaranichu. Pitan waqaruchirani imatan incluso ñawichanmanta parlan. Mayqin sipastan pitan qhawaruyman karan ñawiwan uymata o imatan ruayman karan niway huchayta. Qanchayta niyta atiwaqchu taytanchispaq ñawpaqninpi. Niruwaqchu kan taytay niway huchayta, riqsichiway huchayta, kaymi huchayki, kaymi. Pero karanmi Job, varón perfecto y recto. Kunanri kashankumanchu manachu, kashanchu manachu chayna Job moderno kuna. Taytanchispaq sutinpi nisayki, kashanmi. Kanmi. Kashanmi wayqipanaykuna. Wayqipanaykuna yo conozco, riqsinin, yachani, ñoqan yachani, nispa taytanchis nishan kaypi. Pero ninman karampay, felicitaciones Esmirna suyupi tiyaqkuna cristianokuna, ninman karan. Pero imaraykutaq kaypi nin, ñoqan yachani sasachakuykunapi ñak'arisqaykita. Porque kay cristiano vidaqa sasachakuypi puri. Kayta taytanchis sunquyman churamuyawantaq, umayman churamuyawantaq, parlarusaq wayqipanaykuna. Ñawpaq vidata imaynata puriranchis. Wañusqa espiritualmente kashaspa, ñawsa purishaspa, chinkasqa kashaspa, tutayaqpi purispa, imaynata puriranchis. Ni wasita chayaranchishchu, ni qollqita aparanchishchu, ni fideo ni azúcar rantaranchishchu, ni makostapas abandonaranchis kayta haqayta kay puriranchis, machasqa maqaspa kijanakuspa, imaymana ch'aqinakuspa puriranchis. Pitaq imatapas nirawanchis. Respetasqa karanchis, valorasqa karanchis, cargukunapi pasaranchis, haqayta kayta puriranchis. Kunantaq iglesiatari purikapunchis. Kunantaq taytanchispaq ñanninta purikapunchis. Kunantaq familianchista respetakapunchis. Wasiman apanchis qollqichata rantinchis víveres todo. Vecino kunata respetapunchis, mana peleanchis ñachu, mana bullata kallkuna ruranchis ñachu. Deuda kunata pagapunchis, perdonakapunchis, munayta purikapunchis, respetuoso comunidad kapunchis.
Pero kunan errollata cometins. Imayatapis pantarunki, o nirunki, o purirunki, o imatapis acusasca. Kunanka chegnesca, chayna canaypa, jacayna canaypa, hermano canaypa. Mira cómo es el enemigo, mira cómo es el mundo, mira cómo es la vida. Antes, descuidado aquí, allá, por acá, caminando como sea, sin responsabilidad, nadie decía nada. Ahora eres cristiano, con ankanki cristiano, con an munaita purikonki, con anta kawasca, chegnesca. Kaita noja siempre taitanchis parlapayamuan kaita. Kaitaka. No sé si kan rexinquichos, riconquichos o campaj pachacashan ishki alcoiki. Manda pasha munaichu que ejemplo, pero más o menos umay manche hamuan mañaco shaspa que santa calcat hawashaspa. Ishki algo piña algo kona. Hinaspa kan aichata hapinki o hatun aichata o karinki. Hinaspa chay ishki algo chaupi manchang hatanki chay aichata. Y minata chay algo kuna mikongako. O algo chunen kayao primero no carga mi cruz chay patamanta kan cheman no kañat hasta saxanes kam ainata chunen kako. Ishkainin algo kuna phawa hatangako aichata qechuna kongako makanakus paraj. Anchayna guerra no canchis patapi kashan waykay panay. Manan cancho tiempo huchaman urmananchispa, ni huchawan purinanchispa, ni huchawan puglananchispa. Y minatan no canchis cristiano vidape ishkayñanta purishasunman. Y minatan no canchis waykay panaykuna cristiano vida rexishaspa. Y minatan alcocha hina. Vomitaron. Naspa qhepanten wahmanta yarakay mahaykuspa chay wahmanta mikhiyun. Mana chaynata purisunmanchu waykay. Phiñachisunmancha taytanchista. Waqachisunmancha taytanchista. Que hay revivados por su palabra imanishantaj. Y minatataq taytans phiñakuran. Hasta raurarenan kama renegan. Hasta raurarenan kama. Cólera kunan kama huchamantaka yachtan huchamantaka taytanchis renega koran. Waykay panay. Kay cristiano vidaqa serio vida nestan waykay. Chaymantanin sasachakuy kunapi ñak'arisqaykita. Waqcha kasqaykitapas. Ichaqa qhapaqmi kashanki. Ichaqa qhapaqmi kashanki. Parlayasaq nuqaqa waykay panay nuqa kaypi kashanay taytanchis yuramanrik. Entonces parlamusaq nuqapis waykay. Mira. 15 pisoq, tawa pisoq wasi ishkay 15 carroyoq empresayoq mira. Esposo oñanta, esposa oñanta. Waqaspa, maqanakuspa. Wawakuna haqaypi abandonasqa, ni almuerzo, ni desayunankupas chukushka. Mira, ¿de qué sirve? Mapaq valen. Vale para nada. Esposo ikian problema mahaykunki. Qolqi kashan, carro kashan, negocio kashan, mikhuna kashan, junta kash cocinapi. Mikhuna asunki. Tranquilo tiarokuaq, mikhurukuaq, ganaswan, siquiera wayk'ullatapis, kisullatapas, iminillatapis. Mira. Pero ch'uqllallapipis tiyay. Si alguien, señora ikian, esposo ikian kashan, ojullanaros ishkay palomacha hina, aunque sea hank'allapis lechillayoq, lechilawallayoq wayqipanaykuna, mishk'itara haykun. Mana kanchu waq problema, waq familia ukhumanta problema. Peor, ojo, puede faltar todo. Pero cuando estamos bien, wasipi kashanchis allin, todo va a estar bien. Dios bendiga.
Taytanchis preparamushanchis Estefanos nisqata. Diadema tachumana, Estefanos. Imataq Estefanos. Atleta riki pawaspa ganan. Gladiador makanakuspa ganan hinaspa coronat churayonko anchaymi preparasno kanchis silupi kash. Mana diademachu. Diademaqa sapapunchay emperador churakoran. Anchaymi diademaqa sapapunchay mana guerra kaqtin mana ima kaqtin normal. Pero kay Estefanos nisqaqa guerramanta ganaspa kutemoran anchay churayos qamoran. No kanchmanmi wayqipanaykuna chayta quwasunchis taytanchis anchay corona Estefano nisqata. Porque hemos peleado la buena batalla. La batalla cristiana nisqata. Paqarin hermanoykuna qhawarisonchis temamanta kunantaq tukyusunchis. Pero manaraq tukyuspa wayqipanaykuna qankuna kay cristiano vidata kallpawan purisunchis. Ari chakimanta churayaqsunchis. Hinaspataq wayqipanaykuna k'umuyukusunchis, sombrero chanchista urqurukusunchis, ch'uyu chanchista, gorra chanchista. Hinaspa taytanchista nisunchis, ancha munasqa sumaq taytayku. Bendice kay wawaykikunata sutimanta sukti. Ari, hucha sapan kayku. Iminachu mayu kantopi kashan ako manayupay ati aynan huchayku taytay. Kantaqmi kanki ch'uya taytay. Manan qampiqa pantay kanchu, manan ni polvo sellapis hucha kanchu taytay, manan kanqa huchata riqsinkichu. Pero kanmi niwankiku, kankunawan purisaq nispa, chaychu mana sulpayniykiman taytay. Bendice kay waykikunata. Gracias, papá. Qoywayku Santo Espíritu Ikita. Purichikuayku kay ñampi. Ima tentación mantapis qan retirachiwayku, ayqirichiwayku, waqaychawayku taytay. Chayta mañana kuyku anchamunakuq Santo Jesucristo. Qollanik sutinpi. Amén, Señor.